Ya, harus sifua ulang mak ya cuy wa isau fa se mai peau o te fa atali ya tu o te fa atali se I sau talo fa ya te oi malo fa amoe moe te fiwi ta fa atonu oi ya mo si fia ya o po kalame fo ya ele ya le fa aka kuni kaimi o le ka ko po kalame yo ko si fia kan kan ya o kako pukalame ia fakau leu kako ia vai kau mga umia kako malo Samoa ia so kako sao ia mangvau okay lo o le topit masang ia le wa pepese ia Samoa ia mlunga fo yo le apio fo linga o lunga yo le YouTube o le pese ale o pese ia o le palo ka Samoa io ai kom foi kau sui la kiki kako pese o kako pese lo mga o ai pe on ko sida le au ku ia o le si kako ko o ai se imalia si kako wo ai fo paponga nga mafu ai pe nga ko ngeki mai ia le fainga mangas ngasa malolo i so kako mo mai ya fianga mai ku fafo io melu o mai singa ke ngi fa fa ka inga pe ngai au ku ame mo ko sirfia ia e fo ia il pokalame wa pangi masinga kalu ngai de YouTube io lewa ka wa ka ko malo le ngasa malo so kako mo pele o Samoa io ka kile ka wang vale yai io o ame kupu ia io aku ka kuskusi lima io ai au ngalu ka kusau ya le sufi ngalu ya masuk mengaku ya fa wa iso ka ko malo ia ai okay lo udah aru ka ko o fu ya ava be fo ya va nga mai al ka ko pokala ni ya okay ai okay le se fia le vai ku ya nga mo o ya ia le ku mangua ia pe o ke mo fo fa po lia fa lo fisa ku punga malaya va va ia e mo ngo fa ka fa ku le swa fa mang malo lo ka ku ri pa lo Yesu Kristo yo ia fa ka lo fa fo so ka ko pelo Samoa le nga singa malo fe ngai ma su ka ku li hai au ka ko fa mafa yo ia ka ko ka lo le li inga ia fa peonga au mai se kari mo Samoa fa wa da le fa ku do ma fa ka lo fa ia ka lo fa ku au la wa singa fo so ka ko mo yo ka ko ni kupu makamali kamama kua makingama kua ya mai se fo fa kua makausi sawau ya mai so le maloso le mu ya o lava ngai ka ko wano ka ko fanga ya ai li alu do fo ya ka ko pukala mi mo fa ka lo fa ku yo yo le kala le ya po la ko fo yo fa ngai ngo fa fa le malu mu fio Samoa ma le la langi ako ya la ko fa ku ai ngausi le ngongo mangu awase mangu yo Samoa ya mo ka yao ia fakalo fa fo ya pa anga masangi ngol Facebook ya pa anga masangi lungo le YouTube wa inga mo ia o ki kan kong yo avel fa nga pa lo ko ki lo wa face se ingi wa inga yo avel fa nga pa lo ko ki lo ia wa vai le uso wa vai le ko finge mo le uso mo le ko ngange vai ko kama mo ko finge yo vai foi ma ko fa nga ya skuala no ia e o ma fa nga pa lo ia fa wa inga yo ya ia le tua fa kai yo o le ngol ka ko pokalami kapa kudia le kaka be kapa kudia le kaka o le nga upule ma fu me so ma ko mo na pe o ko si le fiam se ima ka wo ngo e lo ngi se si le fiam nga ya o mulipola ai te fele mulipola ai te fele mulipola ya o kapa kudia le kaka o kapa kudia le kaka o le upem mafu malinga kai fale mongongo alu ya se fa kama soali inga ya po se fo langa fo basa ila si ko inga ngal maku ngaku dia ya ora kaka ole apa fo le ke kango wasu ai le vai ave fafo yo kan mi makangi ya il fo langa ya kan ngai ya suile fa ngal le ora kaka ya suile vai fafo ngi ke ua wo moko lo sa masanya nang fa pe kau kaya Samoa po kau kaya mongongo le kinya ya iso maku ka pa ku dia kaka lo ngawinga ku dia si kakata ko va ai fa le ka le swasa mi fa fo male va ni ke u moko yo o ngala ma fu male upu ka pa kulia le kaka lo ngawinga o le upu dan nga le fa ma au ku o ka ko po kala me ka pa kulia ka aku mai la pe fa nga pe fa pe
e whaonga e kula whale fo inga le i kokongo po karame a me se fo saunginga a maka saunginga i ang whapelo le MC po le application le i kongo le sfala po se saunginga funga le akakala lo ia se po karame whapelo i o le MC po le kula whale e ka pa kudia kakaya le sunga whawhenga sumaya makala au mai ia a makaria se ka ko po karame ia le saunginga longa winga ka pa kudia kakaya longa winga sa moa o le waka ko ia vai kei mo ngase amaro ka pa kudia ka ko fisidi de ko ka ko kapa ile ko kai ni pa wanga ole e onga le amio kong ole ngasa ili ngile amio kong fa msingonga ka usa ili po fele amio kong ai o ki ka waku o ka ko pukalanya kasi ale amio kong ka fisidi ngale amio tono le atua nga ole atua foi e yai le amio kong ole winga langa ole au ku fa mafainga ka pa kulia ile ka longa winga kapa ile aku au ka ke kapa ikangaka au ka ke kapa ikangaka ai se anga o mea uma le kau ke ola ma soifu ai kau ke fesili le aku o mea uma foi kau ke maua mal ka ko soifu anga e mai le atua o kofi o pule o ka mau ainga o le poko mla ka mai mea uma e mai le tua o le alanga o le poko kalame o mafu ai sa fesili lo mafu fau to ke sau ke live stream pe i dunga pe ngi au FaceTime da porque ngo mole o fa kai kai kwai fa maru dua kwai pe fa isas pe ya upumasa ngi poko kau kai ai de akwai ai liu nga va pe poko fo kau kai se la kuyam ai o se la ngonga onga u vai dunga social media o kai nya ka ke adu dunga o kai funga ai kai pi pe pa ki wa kai ka kulo nga pe fo nga isi uso mai si fo ko fa fingi no social media o le fainga ka ka e soka kongi aki o kongi mai kulo wa kiki fa apolo aku nga le soka fa ka vari e soka ka ika ai le fainga o menga sa ma fa fa po ke sa nga pele ai wale a me vai e ka fi ai so sa nga se fa ali aku se la ngonga awa ngi fi ofisi diang sis pe fia poko era kamala pe fia poko ele lo mo le wo kai ni ka ki ku fa kasi mai sa mo o mai fa kasi sa mo o pongi o mai sa mo fa kasi mai ka ko upu mai ka ko fa kuanga ka ko ke ku lalo ai ka ko fa nga malo awalo ku sa mo lang fa nga paloka o le au kura lo ka ko poka lame ka pa ku dia ka lo nga ka ko ka palo le ko kai kasia o le ku nga ke ko kofi mai le au va mo sa mo pe ke HRPP pe ke sap pe ke fast po wai lava ni vai fa fai ke ai asa war ko finga mai le ku o ngai fai mo ka ko sei ai o le ka ko ngai ka ko ku o le au ku ka pa ku dia ka al ka ko au ku la o le vai nga mo o le ka pa ku dia ka o afianga o afianga o le celular lo langi pasifika kasi nga sa mo o senga o le winga o mai ai ngai au ku ngi ke o ko fisili pe fa peang o le me o ka mo mai senga o le me o mai senga e fai ma au ku o ka ko to kalame ai ke le ma fuanga ke le ma fuanga ngo o mai senga o manga ko koso ese mai ka ko mai le lunga le social media lunga tengi e kasel ka pula kala ngoi na vai na fa upu fai ma fika wai fa pe po wai vai na fa upu fai dia wai le lang vai fa fai oi ma lo silang vai fa fai ye ke fa pe si so fai fa ye le o so fa ni fa wa so kofi ai ole o mai senga se ka ko o ala kiki ai kuwa koso ese mai ka ko ma fa ngal pa loka o mi ala ku kupu o isa mo o pa loka o pe ale se iso ka ko repeat lunga e social media aku manga ka kai mai ka ko se ka ko ola kiki aku ma ola kiki aku ko ave ka ko ya senga ako ka ke fa longo po la menga kupu ya senga o afia ngal senga langi pasifika masamo ako wa e sau ka ko maka upu ka le ya samo ka ko ro la o po ese sau ki le senga influence o senga po impact o senga iko kongo fainga malo samo o mafuai o fa pe samo manga kua foi o le ka ke hoi kua ko su e mai po le ale le samo manga kua foi o le o ka ko ya senga
se kako sa ini mai po le a ngau mai senga le sau le afia ka ko le por kiki la wer ken ngi oi wa kau ke sila fia fon ka ko lo yang ka ko onga mai kau ke lo me ka o le ai oi pe ya lo ke manga ku wa ngalo sa ave foi la science mai ke mia e pe ya sa o nga ka ko le primary school ngale e fa mai fa ya nga va pe ole e ka va pe e lua me ka o root system ole fibrous root system ia ngale tap ole fibrous la ole ola avu ngale la ko avu ngale le mau dungal palpala kamalanga ile mau le a ola nga sau le makan ia pe sau fo lonong e va ve anga dia inga ia male tap root system ole la au e mau nga ia kaulo ia e fenga ka furia i pe fenga ka fo ia nga mafuri pe pa u kulo e pe ala upar kuspa ia ngale or kanga ka fau nga fale i lungo ngi mar kanga ka e fau nga fale i lungo le papa ioi pe ila le papa fa akusa ole a ale tap root system e mau le ia le fibrous root system ia pe yo ole kanga ka fau nga fale i lungo ngi ioi o me ele va ngal kuspa ia fa kusai okay ola ka ke vai por ko nga ale isa mo po se tap root system la isa mo ia po se fibrous root system ioi po se ora nga ku fa pesa mo nga ora meme ku lo nga ora meme ia po sa mo la ku mau sali ioi ka e lo ala ka ya ka ku fo ila i ku ya se nga se ka ko fa ili mai se ia ka mai i ka mi ngai yo a kwal va ya sole ka ko o rol paloka ya maka mai po kala me ya se nga sa wa po ha fianga o ha afianga o se nga le afia ngir pasifika la lang pasifika ka ko se ia o mai ya i ka ko se yo alfa nga palo ka ke pa ya nga palo ka o ke podi ya ala ka ko walu do o si ringo mua pe yo ngo vaku la ku wa afia ngo senga ile la langi pasifika masamo ya ela ya uma ku ol pasifika ai pi ori ka o mo le wo ingi e fi si ringi si pe fa pe me por el mo wa no mai si por el mo ka ko foi so senga ioi por el mo ka ko foi so senga ya ai mo ro ko si fia ma fu anga lingo o mai senga mua mga ko foi ka ka ngu mai le malo le fasting o malo le wa fe dokas ai la ngonga si u leo fu ngale isu ka ko ngu sa mo fa pe ko ikiki ka ko kuai ko ikiki ka kuai sa mo ai mangwe ave senga yoi o fe sidi o si u leo nga le sa fa lo ngai ka sa mo tinga e kulai mai le fasta fa pe ka sa mo ko ikiki ka ko kuai ko ikiki ka ko kuai o longa dua o lai ka la fo sa mo le kai mingi ya senga e over male 50% pe sa ora blang ma e over male 50% lai ka la fo sa mo le kingi o senga o le longa kodu o senga o le paanga la le sa mo le kingi o le paanga la sa mo le kingi ya o senga ya o senga le ka ke le la ka ke lo le kingi ile la kiki o le siku longa fa o so sa mo i pisingi sa senga ele nga kai so sa mo i pisingi sa senga awa kumu foi mar senga sa mo iyo ka ko fuara ya e fiel population senga le kasi male 1 point something idioma iyo awa kumu sa mo senga so foi pisingi sa senga sa mo longa fa nga ia malonga lima o sa palai uma pe ka o le sa palai food chain o sa mai senga iyo o mea ai uma o le kele o mea ai o mo sa palai se me wa sa uma senga yo o nga ka ko fisiri le o senga mai sa il kilo me e mo ya o Amerika yo o se kalia o New Zealand o ya pang ia nga ngai me alofa al kengi o senga le ka ko ya uma o me afu anga nga mga o ka ko ya senga ya la ka ko la va ili do la me uma ili ya pi o kawa ka kwa ngala nganga na ko fa mangaku ko se ku alalo ile o ia la kwa kam fainga ile o ia fo ile maka piel manga ya nga se ku alalo ka kwa ngala nganga maka u fo ka ko fa singo manga li ai ia e ka fa ko lo fa singo manga a ka u ka fa ko lo fa singo manga lo nga winga e mua o la ngana o lo nga lua o lo lau ele o lo nga ko o sudi o mua la ngana e lo ai o sa mo o la ngana fa alo
o lau ioi o longa lua o lo lau ele o lau fangua o le mea sa e whanga ma e soifua mai o lai o longa ko o le suli pai plat longa winga o le suli ioi ai maua uma me ko o ngai lo la o le sa mo mongi po o le maori po o le fiki awa e la ngai lo e lo o la nganga e kau kala mai lo fa sa mo ki lo fa sa mo o sa mo o e lo lo fangua mo lo ele lo fa singo manga ya me se o le suli ya nga se kuala lo ka ko kala me mo wele I anga ya ku famon mole ku hala nganga ioi ya afa pe ke kai fai pukalame ya kal mai la fa pe ke kai ki si poko ku la pukalame ya yo ai ka ku ngali ku mafa ia mo lo fa lo ia la pa kan fai nga dia ka ku fo ila ku ka ku fo ila ku pe mo fa ya ku mo la makanga le mo fa ya ku mi ngi lima me mo mbua e ka mo le fast mau fa lo ka ko si u le fo ngale fa pe mai ko ki ka ko ya senga ko ki ko sa mo ko ki ka sa mo senga lo ngalua o le ai ka la fo sa mo le kingi e ova ma lima sul pasengi ia o sainga longa kodu o sainga o le pa anga la ka sa mo sainga o le pa anga la ka le sa mo le kingi longa fa o so o sa mo I sainga I fa lo sainga ai wa kele fo I ma sainga longa lima o le supply chain le sa ma food supply chain le sa ma sainga o sainga le wa kele I nga sa mo o ale la lang supply sainga ke lopo le vas fulu I le ivas fu pasengi le food chain supply le sa ngi o sainga uma ia ka kia la le ka ko si la fia ma ka ko do ia me uma le ka ko si ka ko pa ia senga awangi ke fa pia fa me ka ko fu do ke senga ia ol mangu asa mo pe ngo fa ya si ka ko kala ko pe si sa o senga ile mangu ale wa le ngase ma lo sa mo o ma fu ai si ka ko vai po se type system le wa isa mo kengi po se five root system ka ko po sa mo wa me fa pia po sa mo la ya la ma wa no la ma no fa vai dia ka ko lo la ko e fisile vai ken fa pia yo o il fisile fa pia o le ale kai mi nga va ve ka ma ai ngo senga o le ale kai mi ko nga va ve ka ma ai ngo senga manga ko fo yo ko mo ko sila fia o senga ele kana ngo ele la lo langi ko se fur ka usanga kalwai feri sia sa ko ka ke le fa lo ngai se ngo senga pa wain aku ngong ka ko fa lo ngai Amerika Rusia yo Amerika Rusia ya po Rusia Amerika wa ku wa ya masangin ka ko fa lo ngai e dua ku sa ka ko fa lo ko fur ka usanga kalwai ka mangi Amerika ma Rusia Amerika a fe sa la fia senga o le silinga ka ke efiside o fe sa la fia senga a fe sa we senga manon ka ma ai nga le wa kele wa ke ya maka uria le dua ku ka la ngoi le lang o Amerika o Rusia ya ale o da fasari wa ke ya wa ya ku so sa ku dua senga yo o ka fesile le o fe sa we ka ma ai ngo senga le o ma fu ai nga o mai le ma lu senga le Pasifika ia yang I fa pe ang ka ko so e profesa ka mau ainga senga e pu le senga ile me sa la ko ka mau ainga pe pala le ko nga mau senga ka mau ainga ia po le ala ka nga wala fa senga ia o le poko nga mala ka mau senga ile o la iska ko fa so fa pe ka ke play minga senga fa pe senga ile anga ka ke play minga senga o nga po fenga mai ku pe no ka mau ainga a le me le ka ke kuri lo ainga ia senga po fianga sa we ka mau ainga le senga ia okay loa o kilo kanga ka wala Amerika sa moa ma oi aku nguia pe yo Amerika ora ka nga la wasi la fia le ya il mafuanga o senga ai di kama anga senga sa yele le ai ma senga e ka unga e strategy ya senga pe ya strategies funga le fa pe me yang faile strategies funga le put in place e faile me sa ila le grand strategy ya senga sa yai strategy pe something like that el dua mea sa mga oyay senga o memo mo destroy the economy Amerika mga o senga destroy the economy Amerika yo longa dua mga o senga to become the world superpower mga o senga ngake replacing Amerika le dua mea mga o senga la langi ngaka alo le nga senga yo o ka le nga senga nga yai mga o senga lauke fa le nga inga ka mau aingo Amerika longa dua nga mga o senga lauke take over nga pe lauke replacing Amerika pe they want to become a world leader for the superpower
mga o fao ese mali superpower ya Amerika wala ai kia senga nga mafuai nga kamau senga kamau ai nga leo maka mali vai kai mi o ngofo inga o place king o George Bush mali place king o Obama dua place king nga Amerika o inga maka mai nga sa senga nga nga fao nga senga no kamau ai nga sa pepelo senga le langi sa kang fi senga create yan me ka le fake economy na sa fao nga senga le ai kia nga sa sen senga kilong ang fanga wanong fanga senga ya o nga Amerika ma o nga o le level nga plan mai senga le mela o nga fia hafe kami ki sen Amerika mi set ngolang lang o ai kia la senga mga o nga kami ko fo isi senga ai ngo fo isi senga e fenga renga mi ke di Amerika ngo fo isi fenga renga ko o lap Amerika mi la fa ile virus e fa ye mo mio o experiment fo ngan ia o fo ni sengo le ami o nga ai kia asenga nga mga o transfer le technology ya Amerika anga isenga yoi awal kenga o Amerika la top me uma fo efisidi ya Amerika ia ka kung mga kuali o lai kia nga senga mga oisenga nga mga oisenga to become a superpower awal la superpower kenga Amerika nga mga oisenga it destroy the economy ya Amerika yesi ka ko va ile dia pinga kupu pele kupu yoi iyo kung mga kuala dia lela kang bakulan e ka ngu mai ia place kenga tron ia Amerika ile dua fe suong ngo avian place kenga nga ka ko fa along nga fo isi uleole kang ka Amerika ko ki kia kuai Amerika bye bye if we fa fonga mai le fa mai le si uleo kang ka Amerika ko ki kia kuai Amerika aisha e ka ngu mai Trump ile officer ko ki kia mang fa ka wa ko Obama ma George Bush i Amerika anga ya senga o ame i loa yoi sa kampangi uma sai senga kampangi uma Amerika wa makang o ese mai Amerika ai wo senga aisha anga sa corrupt ia fenga Obama corrupt ia George Bush sa mga o me ku ilkanga nga merkama ai nga mai senga aya li popole kanga ka Amerika aya ai anga nga wo kampangi wo ese kampangi pe me ka o deindustrialization wa ese kampangi wa makang o ese mai Amerika aisha wa fa nga senga le lako ai ki lako la kele la population wa mga o ku lalo le rate o wages sa kanga kasenga inga ia ese kampangi mai Amerika ai o senga o le mafu anga nga kile e ku mai Trump halu la wo ko ese ia pe o le fakainga o le Ford ia o le sila fia uma o le Apple ia ma le kile kampangi Amerika wo nga yo senga o le melanga le nga mafu ai ku so ai kia nga senga nga mga destroy the economy Amerika and to become the superpower alfi sila inga wa umale le kawa longa dua langi e kasiva faongo o nga maka mai nga superpower Amerika nga maka mai nga maka ukia le alu ka mau ai Amerika ni e koru ke sima 5% le ka mau ai Amerika mai le kasiva faongo inga o mai le kawa e o mai ile lua fe markas Rusia ka mau ai Amerika le vai keninga fa kwa join lo sa nga ko ngol WTO po le World Trade Organization fa kwa join ko nga sa ko nga yoi ma join me lo sa nga ko le WTO ke le lo si ma lo la ngi wo lo join fa kasi masenga wo lo join fa kasi masenga le ai kia sa nga mga o ekili Amerika o sa nga ko WTO fa kwa join me ko ngol wa markas vai kalma mau sa silent na ngo fa sa nga ai sia o leva nga plan mai senga i ai kia e destroy the economy Amerika ai sia nga mai fa sufi ia Obama nga mai fa sufi ia George Bush e ka mai Trump officer so wa kele ia la mo ma ka Amerika ho ia Amerika fa lo mai kele ka nga ese wo o le WTO la nga join lo senga sa lo senga nga ai kia ko ke sila fia o senga o le aku mua le laulangi o nga printinga langa local currency mai le dua fe mal kasi se ia o le dua fe mal fa nga amaka mal kasi trillion 1 trillion nga o le dua se fuiva mal ko se fulu trillions o ko sila lai o nga wakango sa nga faila nga fake economy yoi o ma ko print le local currency sa nga
me nga ka o senga le two words economy onga sa fa nga senga me nga ka RMP ye por la ko official currency nga for the people Republic of China na print kwai fa kele printing ole kupe bai dua fe mai kau mai oko dua fe mai kas ke ya kau de dua fe mai fa na print ai senga le kupe nga o le koru se fulu trillions ioi ole ma fa senga inga ia fa kele i nga kau le nga senga a o fa senga a le si currency se sa fa nga ole US sa fa nga le external lang RPM nga lang RMP nga anga ile US por kupe Amerika o nga maila ia ka mafai kidi ia si vaenga le Hong Kong o nga lai lo senga o Hong Kong o le la ko currency la fa nga tinga o kupe Amerika ioi o le la fi si le ke le o pido nga o le nga nga kupe a ko sila ye e korus furu wongo pasenge o pilo ngia Amerika o ya asenga nga run away from China asia hanga sa fa ye senga le fake economy sa ye la ko system nga ka o le PGY o le P mamafa PGY o le P nga e ka o le blue o le blue o le langu blue o le blue nga o le P nga sa ka o le blue P stand for blue e me ka o le website ma hackers sa fa nga la senga le menga e fa nga la ko hackers ia manunga website e ngoi mai le kan fa ngoi mai technology le e ala mai le la ko kampangi de ka o le safety po le telecommunication Amerika o ya senga o ngala sa fa nga senga sa fa la ko fake o le chile EPG o le code po le auto o ngala e o ko mai investment aku ola lang e invest di senga e o pidong ya senga invest ako kilo minggu ele fa fo ya senga e ke invest lo nga nga run away e ko suong pa senga o pidong ya senga mai senga invest Amerika bisa mo lang ele ko mau sa kupi nga fake la ko le economy wa va ko kupe nga print mai o so nga print va ko replace ako la ko ya kupe Amerika ya invest sa fa ka la ko kanga ka pidong ya mai sa mo lang ang pidong ya senga e invest ko senga in US dollar e kupe Amerika aka ngofi le avea ya kupe nga ka equipe la ko yoi o le menga kupu nga mafu nga kilo ka mau nga Amerika o le hackers mai si awala uma e le wai ya ngai o le wai fa le kile wai sa fa nga senga ku lo nga mo fa feusa inga yoi ngai ka o le team mafa chi wai o le blue code male ya o le wai nga sa fa nga senga three partner lang source of income sa mo senga sa mo senga ka mau nga afen kupon mai Amerika o la no kupu le world le supply food chain la lang o mai senga asia o ka ngo fie le rate o ka ngaka senga ko kongi o le lepa senga le rate wala iki la lo asia ile popore senga ngo fa ngari ke le lang population wan ale FFI ale FFI ngani ngaka ya amai ngaka asia ke le population senga o player i senga ilang population whatever rate e ku ilalo e kongen ngaka pe dua kala medical masinga ile popole asia nengang ka fa yo kilo company o asia o fa kamala Obama fa kamala George Bush o mai la melo mai Trump tengo sa si ko ka mai ka fa ai kia e uma ka ko aku ma fa ngalinga ka Trump impose ia le tariff le e 5 billion e le duafes los food kan kong wal COVID-19 ka ki fa ai ngal le COVID-19 o mai lo ka ko ka upunge yaso le ma fa ngal le ka ko wo ko ma ka dia grand strategy asenga to destroy the economy America lo ngalua mga take over America take over ke replace le world power ana ko kilo senga 30 year lang o le plan nga yai maka udi fo Amerika male kasiva fa ngo umal ka wala nga langi ko o mai wa fudua markas ko sudin pas 3.5% ni maka kiyo ka ma Amerika mawaruma o ai kia fa nga silent ai senga ma fa ai kia pe fa nga la ko nga wial ka ma nga Amerika o ka ko va ai la nga fa alongai ya wa liki uma ya documents funga le o va alele fa ngo va alele Amerika ya wa private sai senga ya ka Amerika wa ko kongi senga aya va ko uma ya me si fa winga ko va alele Amerika ya por pitu pom lenga pom malenga pinginga Iran ya mal kele o Australia Amerika o kama fai ma senga copy uma copyright copy o lenga ile fa pela ka ke fi kaya senga
e paua o le lako ai kia fo nga fai e mawela ka mau anga e iwa nga ka halo pala ya lako ai kia tau kiri kua ia la yai ai o ngole ka mamai fo ka kasenga man lako fo skeli nga ka mo fai lako e fa fenga nga os ka mau anga ya senga ya ka ko sa vali akla ma e ai me maka kia a senga le la o okay senga e se senga anga ole e ke la ka ka fai mai o senga yo ko do o senga e pu lea ele CCP o senga ole ko ulau kele ta ka ngi kala ka senga ole ko ulau kele ai ya ka ko mo kingo e esa senga la lo i ai o CCP e ka ula le pule nga CCP po le China Communist Party e ka ula iska ngaka ole mafia ole pule nga fa mafia yo o senga la yai is ruled by mafia e ka ula ole monster angai o kama yelo ai e pule le la fa ya kua ya kula fongo e ko wa kula fongo maka ukia senga e ke sila fia o senga ele ka alo ise o kula fongo ngai ko uma ka ko pokala ai ka ngole e ko fa kusa ya Samoa pe wo ku Samoa ya kula fongo ya ko senga o kula fongo mo a senga le ngai i ka ngaka uma senga kula fongo CCP iko senga e pule pai e control e pule pai CCP e malo si kele lunga i e le ka alo se si o lunga i nga o kanka ke kele e foi penka senga e saving nga o kanka i no i senga e le o fa kasi makanka lau kele o senga e ka kongo lai ko kele ka ko misibo ka kanka o lai senga na ai o le me mongi nga ko la kula fongo le la fa ko o kula fongo mo senga al CCP o kanka senga e fa pia everything in China belongs to CCP ko mai ka mai o mea umali ko kongo senga e pule i aile CCP long nga ka mai e le sa umea e le ska ko mea asia e pule il CCP ko va aile kula fongo e ala sa fa isa mo o ye ngi se ka mo fai o mea o mea ko kingo ngaka o mea ko kingo al malo o mea ko kingo e manga e pule al malo ngaya ke o il kari ngaya ke o il kari la makan vala o ngaya ke o il kari e wingai o kula fongo maka ukia le mo senga ngumel kasi everything in China belongs to CCP o mea mai ko kongo senga e pule le mafia CCP kula fongo lo ngalua senga everyone o kan ka senga ka fa longo le CCP everyone must listen to CCP longo winga e maka ukia me mo fai mai e pule mea longo dua wo al fa longo wa pule longo winga wa ba afai o le kingo wa de se me ya o me ye o fale ngai kinga fa ka me ka vale me enjoy life la kingo fo fu ai dunga li se me ke pule longo winga fa me ya le malo e abaku e ave e le me sa ka wa sa si lo la ka ku me fika ave o kinga wa menga le ku puse e ke elo malo senga ku me kan ka fi ave o e lucky pa ko va elo anga ki o le vaku nga e ke disappear forever me mo mua everything iko kongo senga it belongs to the CCP longa dua everyone must listen to the CCP mal me longa ko lan ka ukia you must love CCP more than love your parents or your families and maya ya lo fa ku le CCP ngai lo lo fa yo makua polo ainga so ka ko kai ko la e vai la ka ko kai ko la il mga kia kwa ile ai se ke pe po se inga vango e ku mai il kanga wa sai a ko ru kingo sai yo vai ku lo wa sai lo ko fonga sai yo karinga o la no ku ni ngal ka kia i ku lo de nganga o la me ma ka kia nga ko ru aku la fonga ma ka kia nga senga mo mua o mea malai ko senga e pule le CCP le po mafia le po le monster le everything belongs to in China belong le monster o kanga ka me kongo senga e ka mo fa longo le CCP everyone must listen fa longo le CCP longa ko you must love ya lo fa ku ile CCP le ngai lo fa lo ka ma lo kinga ngai fa ngai mai mo wa lo anga se ka fa u kala e se ka fa u kala e
o mea ngai ko ia afa ia yengi se fa pe mai ele sa ia le la fa ku ngale ia le proof le ko sa afa ia ke sila fia ia check ma o check ma o le ona ngal ali papa o le ali papa ia o le kai pe ia o le vai o le Amazon na Amerika ia o le eBay ia o ali papa la o le founder nga o check ma la o le founder ali papa le kasiva iva na maka nga maua e check ma ia le nga ona al papa check ma al papa nga fa ngala si pi al papa ia o ia check ma e adu Amerika aisa o le missionary kas ia nga oi mai technology ma mai ia fa patna mangisi share fa kasi pe patna mai si company senga mai am ko le kan fa ya senga le transfer le technology Amerika anga senga ka ke fo le technology on ka na ko si la fia la ia te fa fe nga va venga release senga le 5G ngai lo Amerika o senga e ke le si ka ilo ya senga me fa mai senga e ko kuma ka ninga il fale ya fika ave oe loka ka lofa o loka nga kwa nga oe e laki pe ko va ilo ai nga oe forever e va ku ave ku le kent nga ko si il fal pupui e isi me ku aku e ke le isi mia they also have e fo me ka o have organs alvanga fa mai fa kanga they kill their own people how many millions they kill every year fa fe nga fa mai ya lo fa senga ya Samoa like fa se ke senga el CCP ke lo la ku kanga ka film yong fa fe lang ka fa mai ele yo pa fa pe fa mengi se le senga e o mai a funga silent kai pe ya o te fa ku senga o le fa mai kala lo ma kom ko nga kai pe ya o le kamela nga sa wang fa la ku ai ko nga o fi ko o lo kai nga po lo fa fe a mai lo o fa e sweet ya no sa silent silent aisa nede de su la senga fa pe le pacifica aisa la mga su e solo nga nga su e singi me fa nga mi ke aisa e mga o fa ko ilalo Amerika kili países Amerika mi kili países Amerika o le nga le fa pe aisa su e solo su e ngi me fa nga wafu me mga aisa mga o fa kele nga military bases e ma me o mi ke waf e kaula nga va ma kele ma va le control sing aisa inga ia kam fire compete ngai Amerika me nga ke fa kai au ko Amerika kulo fa kai bu sa ka ko ke paro kai o Trump e uma ka ko ku le nuclear tio le fire Amerika ma Iran ia o le si lape nga Amerika sa ia kulo Obama ma George Bush o support le mesi se la ka hafia Iran aka ko le history o place king Amerika o le place king Amerika nga sa walva le male cash billions of dollars alu o Iran o Obama yo la si le fia o mal kilo Amerika alu la le ave le cash ka dia foi fia million con Amerika ya Iran e ka hafia le le fa o me ka fa o nuclear plant al banga lo Iran ai le lo e vanga o le va ko kupele fa nga Iran e fa wa nga me ka fa ngiria o le la ko mo ni mau ya le me nga ku pu mai lo ko ku la ya opam ya Trump sa wa mal pausa ko destroy ne la esa dangerous skill ai se nuclear ya Iran esa o Iran o le Middle East puli Iran y el Middle East asia fa mo nga le wa nga me ka fa ngiria fa fe kaya Amerika ko kula mai le rate nga Amerika ko kula mai ya ala si uleo nga len ka ko fa along ken ka o mai pa mai le dua fe suongo o yo Trump dua fe suongo Amerika fa mai ko ki ko Amerika ala sko fa lo fa fonga le si uleo fa along le fast isa mo ngo ka ngo le fast fa mai ya ko ki ka ko isa mo lo nga nga ma ka wa ka mai le so ka inga le ne ko nga ri mga ka kyo isa nga ni kyo fa ka ko si mai le so ka inga ri ko kong e ngo ko ngeki le fa inga le influences ya asenga il para kasi nga malo le ko punya ka ko so ka ko mo ya la fa ifo Amerika ki le va pe ki le Amerika super power ko ki le ka mai ala menga nga o ya le ma ha usenga su e hai kia ki le ko ai kia ki le population ki le ka mai ki le fu la ko ai kia sa fa nga ki ni ka ma ai nga Amerika le ki le ka ma ai nga senga ku pe ma Amerika isa ki le kampangi Amerika o senga o nga pa ude menga ringa ve vese la lang o sa Trump le gua fe suongo
Sa ulo kam Trump kamu fai impose le tariff le 5 bilion. Ai sa lua la face sa fa nga Trump. O le face mo e 2 bilion. Lenga saini la krimi ile 2,2 ke nga maka ngausul COVID-19 ia ma le face longa 2 bilion o lenga manga kwa sangi muli nya afinga ka wo se COVID-19 ko ile ko mes ko inga Trump isa ku ai senga malu si ku o Biden malako mal Democrat i Amerika packing ia ko ku ma ia 60 mil Democrat ili ko mga i vai nga Trump Republicans siya ke senga iglai lo senga ko ku ma lo Trump o sa wa senga ku sa ili ko sa vari la ko vai ku longa sa vari ku sa vari sa wa ku sa vari sa wa ku ya senga pan ko ku mai Trump me ko ngala nga le ka ko vai ngi la ko fo ila ko ya check ma ngaling ka misi mai sa ro sa ya check mai Amerika mai de kasi vai nga on na check ma ya le ya ali papa o le ona nga se yo mai le dua fe suvan ko ke lo me nga ku pia check ma ko ya ami mai CCP President Xi Jinping ko ya ami mai ko ya vaku senga ai sia feio la nga mission feio o la me nga ku pia check ma feio la nga mission ko ke lo la le me nga ku pia check ma fa kongula CCP transfer uma ku le ownership o le ali papa i isi members edima o transfer ia le ownership to 5 unknown owners members CCP aya ai maka fuais kamo o check ma le isi me o ai la le ownership o le ali papa kangi ile ko ya check ma since le lua fe su valu o mo kangi o lai lalo o manga isi members CCP ai unknown ile ilo ngo ile fai doanga matis apia ya check ma le lua fe su valu fa ko yo ngwa lucky he survive pa pe ka ngaka ile ko ai ya check ma ale lua fe dua ko lima ka usang ka rinti apia ai ko lo ma ia check ma ai sa ya ole ko ona ai sa wa umang transfer ona ola me ko pu fe yo langa mishi ora winga nga la kala ngo fa ka ngi ke fa pe o ko se kula fongo ka fa kula fongo ya ko lo senga everything in China belongs to CCP o mea mari ko senga pura le CCP no nga lo kala communist o le al ka me fa ka au mai lo ko fa lo nga se si fonga po se si uleo fa pe ngai sa mo si mai ka ma ya ko fa lo nga se si uleo fa pe ngai sa mo afa ya ku lo ne au mai lo ele ko ise pude sis kai mai kau mai la le so kai nga de le kan fe ko ngeki kula fongo longa dua ia fa longo kanga ka umar CCP malonga kon ia silia ku lo fa CCP pole mafia pole monster le ka oi nga lo fa lo ka ma lo kinga mo ai nga so you have to serve CCP all your life longa winga ia lo fa ke e yo ma ku ai silia ku lo fa i commit ai sia o le wa ali save on pia o ka ko ai lo mai senga lo langi la mai la lo fa mado oi ku fa so le lo langi kanga ka uma senga ye kileng ngal dua so lo langi le so nga pidi mamidio ngam pido la ngal lang it all comes from under the umbrella oi o me uma fo ile la ko mai menga le ko pi Amerika ma o ai New Zealand ma ku abskali ai sia kele o property kele o aseka laila lo ngok ka senga isa angai o CCP le ku fa uma ku pe la ko kanga ya pe fia fe kanga ya la tisipu dalo ile lo langi o ro mak du nga cash ya ai la ku mana 5 milion 10 milion po 10 milion ai isa ku la langi Amerika anga va aya Amerika va aya skali va ingisi la o la 5 milion fe ku milion ai ko pe se 10 milion ai ko o la akyan o kombi kinga 6 ai sa nga requirements ya yo aya sa mo le pe mo fa ngo pe fa milion ai ko ngai ko kombi kinga 6 malele lo la langi ai kia ya CCP no mai lo kama fa ka fangu wa mo aseka pat o aseka nga ilu ni aseka nga kanga kai ya senga mai mana ko ya nga fa ka wa ko yung fo senga ya ai lai renting ma yang properties uma ya ila lang isa
ang wala sipat nga lako strategy sa nga safay maka nga ingi may kupe may lang yo fa kausulo may property umay funga at the end of the day o may sa nga kele may niya afa yo ingi si Amerika ingi si Australia ingi sila wal mengaw ka makaya ya fale mo nga nga umayaw o sa nga life ay kago fo nga fale be fixe la wa fe nga umayala ko offer million nga ay siya ang layo may markilo kupe nga uli lang mo sa nga yay wal nga uli ko yan lalo ya kago fale mo umalaw lang kanya walo umay lunga kangi ora afia nga lang lewa afia Amerika fia nga may singal kilo kupe Amerika o fia nga may technology le ya singa Amerika o le nga mafua nga kango Trump impose el tariff o le mewa kupe kaungo may olwa asinga ikokongo Amerika o kango fie o le mewa kupe o kang ka Amerika fa kau ya kuro Amerika ka kau Amerika ko fia o ko bi o superpower o ko kamau anga kilila lang ya o mai ka Amerika o fa kau ya o asinga ala me ko pu loko producer po loko producer Amerika o ka kikia no fa kau ko le mga aisa o kau ngo fie o mai singa ang alo ka alo mai singa la ko labor force me fa nga ran ai ma kilo company o ya Amerika o nga fa ka mala ya place king George Bush fa ka mala ya George ya place king Obama wala ko wa kampanya nga sa Bavaria o lay masingal nga fay kahofi kampanya Amerika ulit pen ko ay siya ile popole la fapia ala ko bawal me ko kong kanga wal me nga kupo fa kawe amaka fa kawe la wali ya Amerika ya sen fa fi kaya ko Amerika fa fi kaya o Trump pingo fa ya kula makanga silent na lang sa na mangi ka mai silent but ko fula ko kung fia alo ka ko fa nga mo kupia sa mo ikaw kio is kay nga ko mo ka maya sa mo fia alo ka ko fa fo ka ko lo ya fa ka ko va ai ngol sa mi vol nga de ko king mo fa ka mi lo ya mo fo ka mo ngol ka ko la wi ele ya ka le Trump ya ka o king mo kini ko fi Amerika okay ya Trump ay siya because o lo ki mama la malil fa nga sulong ako o mi Amerika ko lo si Amerika ki o fa siya man fa pe o ki fi poko pe ai ko va highlight le mele ko pu fa ole fa ma nginga le Trump Iran o la me nga nga so Iran dunga le wa fi Iran o Iran o sponsor maka ukia nga me ka terrorist ile lo lang ya me sa Middle East ki sponsor la ko ya Hamas ikas sponsor ya ngai le pangonga sponsor ya Yemen sponsor ya terrorist isu dia aisha nga mga o kas ya le nga mga o ya Iran destroy Israel ay siya ang Israel wala ko ka Israel ingo umar ka wala lang kasi fa ngo awa superpower Amerika kile ka mo ay nga kasi fa ba fa kula ilol malo Israel wa ka do or state of Israel kasi fa ba o blong winga la o lalo fa man manunga Amerika iyo lala ko kang kanga ima ko sila mo ko ma ko ba ay maka kiya mga fa Trump ile kira se pico si wang ngai lo mongal kira ngikida okupe umayo o meyan ngikida umayo na faule nuclear tio nga mga ya Iran fa poko ya Iran ya place king push no place king Obama alu malva ale Obama o avele ke opinion o dollars yo Iran wala mo ko nga ba ko tio nga fa pe ka ofi yo ma fa nga place king ai e ba ko ka ofi Iran from fa sila ko ngikida ala me ko o le kupe nga wa ko fa wo kam fi Iran ka alo le ngai fa wo ling kidi o la no fa Trump ni fa fi kaya Trump se fi ka ko yang o Iran ni ka alo palpala mga fa le nga isa la no destroy le ngo le tua o le mga ka ko fi sponsor ya Hamas ka sa la ka isa la elo o le pangonga o suri ang ko oi may isa e mga o kan attack fa kasima ko isa la destroy isa la ese al final kan kamar final le tua fa ya Amerika fa ya Trump ko lo pudo ya Trump me ko nga nga ko sa way Trump le lua fe los food il fa nga pa lokale sa yan ay siya o peke sa nga ya Joe Biden mo nga kali ile nga ave fa nga ave fa nga nga o Ukraine baku ave direct o si nga ka pisisya huda eba nga ile farishwa nga ya ile se code file nga ba aisa por kiki le nga mawa ya o fai o ile
por prosecuta yo mole pidionga okay me va ku pidionga fa fenga lunga nga kali os o mianga ka kai doi fa ka wa ku globalia america ai sa nga uri kupe mo longa la interest ko sila nga kai fa pinga sa mo uri kenyi kai sa mo ko sila pa fa kusai nga i america ka mo fa ka ko america kai sa mo yo mga nga ol me ku ulang kanga ma me nga fa manga ye mai dumo kanga ma ke ma fa le mai dumo kanga ol ma fa ya develop nga o ya monong ainga maya ya il malo ai fa nga mai kai fa pinga o ye sa mo ya mai ka wangi oi yo lau si ya ol me la ku ya le la wa sa wa destroy ya le fa le nga nuclear ya le fa se fe ile ku le la me ku pu ya Iran le wa ngungu fa ya isala ma Trump ya lang le miki uma ai se ka ko yang ya kula ya senga ya o kula fo nga senga e ko lu pengo ka wa e lua nga fa nga mua fa le pui por cheyo no nga lua fa sio kio me bo nga ba ku lo kan ka ave lo ka senga ile kilo anya le ko fido na ko nga le ba ku nga disappear forever aisha ola ko kula fongo e kere ka sisi kula fongo le ko o me pula el CCP o me ya fa longo maka ngol CCP ya alo fa i CCP ngali alo fa lo kamamo lo kingamo ainga ke solia longi si kula fongo ye ko la me ko le fa pui yo le fa siok ba ba lan ka ko le maka kia ka ko maka kia o senga i mele ya ka ko la le mele freedom of speech o senga la ile senga me ke kau kala lunga pe kang kapueng ya kape expose ku no social media pe ke kang fai sau post ngale against le malo sorry ya ke disappear kai minga pe ku aku mo fale avelo oi ol menga maka ukia ya la sa ko va isamo ya olan melo ku pusam o ai kala ma fa kala nga fa ma fong kang kaulan boy faluk ya o kilo o sa nga ya isa mo ya wa makang le mo sa ko ngo fa le wa lang ngo kanga o la me le ko pu america ka fa ku su america fiang i upu maka ukia upu langa kanga kai fa ya Trump o kang i upu maka ukia fa ya Trump ai fa kau ni maka ukia ala me le fa Trump ile yang wa ya aisha is all rubbish aisha ang hele fa pia ola kalia yang o me le ai kile kalia ya la fa ngo i fam kalang o rekoa fa yo le ko wa ku mo samo pe o Trump ya ile ko manguaro kingo ikala po kala kan kai fa ya ku lo kama le kamani anga ka ko kai samo fa pe o le ko kiri yang ngami ai is all rubbish vaya Trump lo fa ya Trump ninya aya wa ka mia le sa lo ko ma o kanga ile fa pe la le awale ko kiri o samo ai pe se nga fa ku sanga ngani o sanga ya ile ya me ngakai ele limit ngakan ko va yo in YouTube ang kakaseng ya pero va ya po in YouTube mai sai ya on menga ngaling ko laku nga fa so because as a YouTuber if I kaya for all my subscribers nga din mo subscribe ya bisi fo ko le mafuka mai uma fa awa ko ka ko kala mele ele si maka ko tapi de awai de fa so solo o ngai les ay ola coffee ya maka no o ko isimi wa maka laka ko la ko sen el Pacifica o la fianga le ka ko mon America lo ngol la lang ya ko afia ka u America afia wa mangol America ay lucky o se vai America ay siya anga o ka u America is a world peacemaker is a peacemaker ora ko mo fa ku pu filemu ka ko vai direct masuria kele ISIS ngai olan men ko nga ko America kile ISIS ave ese olan men ko fo America ya America ngai fika America fa kai mo le nga fika uma America thank you for your service afikai ele fai ngofi wa file mu wala lang ang America is a peacemaker is a world peacemaker America nga may America fa lang kili ISIS destroy uma ko fo ya fika America yo nga me ko ila ko pacing mal emphasis America yo aya senga anga fa pio senga wa kwa kili ISIS mangofo yo aisha fia kile population ule menga ngofo yo 1 point something billion ole ise senga America pa fa fikaudi ko yo la ko America ba pero se yo ko fa fikaudi umalo ko ngofo yo
o le se nga nga me nga ru ka ke ba ai le se ka mai le ala ka ga Amerika ya kai ala ke rola ka fa solo ko ka ko o le technology la nga ka fa ya singa ka ko ora I o le 5G fa fa mau nga ma fa nga o singa e transfer technology Amerika nga singa o le kupu sa fa nga la cities I o la ko pe o le telecommunication ka ki nga mo nga singa maka ule foi o le technology la langi ngai e control mai Amerika o Amerika e top me ma ale me ka o kia le o me o ke mo mo release singa le 5G ala ngo fo Amerika o ka ko vai de ala mga o singa fi mo mo technology mga ai pit Amerika ai ka ko ro foi o le va release o le 5G po le 6G po le technology o le sawa fo nga o ka ko sawa ringa ringa ai sa nga control mai le technology le la control la ai sa sawa kai ni sawa le move ka nga ka sawa ia me uma ki fai ioi fa kai kai nga ioi a sawa le pasi de le le mo a fa sawa le train le kai ni e si lo funga ni la kwa sa dunga no alwa ki ni nga a sawa le train sawa ki alwa yang a sa kai nga wa fast e wo pe ya lo ma fa wala ko sawa me no no o me uma control the technology lo ngo e yesin kama I va la kikkel se con e fenga kanga ilo ai la va uma me lo ngo le release me o technology o 5G 6G ama ka ka ko sawa ka ko la lang le la ye yo ko ma fa nga o ke o se senga release ana no fo America wa va ma ka ki o se o me nga ilo ai o ki ngo ame ya nga ka o senga company iya ole ka ko la me murmurian ke wa fa umai lo ke la ka va kul me murmuria ole releasing ole COVID-19 le tariff a Trump o I kongwang o I se la ki le o masa salo pe fa ke le lo kong ma fa nga o le COVID-19 al COVID-19 nga ma fu nga release senga they release ele lo ka nga asia ole lima se la le tariff a Trump wa ilo e Trump o la sa ngi ia le signing of face agreement or face agreement lua se la pilionga ya yang wadi lua fe lua se fu mai ka mai yang wadi lua fe lua se fu le la sa ngi e signing il tio le face la le o le tariff la le lua se la pilionga o le tariff le la et mai ngo ku cha sanga o la kia Trump inga ia ka mu mai ko lo sanga I faka o fa lo Amerika ka ka ala ka mo fia o lo Amerika o ole o ka Amerika fa ka wala ka o nga ala o ka milo le economy le ko I o Amerika ale me mo ngai e ka mo fia o lo senga mai le o ka ko fa ka o lo senga o Amerika fa ka o lo senga o me la ku pe mo ha o le mission sa senga na ala ki ala Trump impose inga ka mo kai o lo ka mo mai Amerika I o ke le ka Amerika nga wala fa ka o lo ni ko fa ka o lo mai senga wai lo senga o le lua se la pilionga le la chate le la impose le ya yang le lua fu ma le si ko se la pilionga le mul mai it brings I singa into I la ko vai e o I singa I la ko kuri o lo singa e ko puro le le o ki ako kama ang singa pa o la ki nga chong se inunga e o mai kuri vai singa sa wi kuri ala men ko mai lo o yang wali lua fu au ia o ke topa I le lua fe suiva nga ya November lua fe suiva nga plan I lo senga melia e release the virus aisa senga we need to do something we retaliate le lima se lau pidionga le a Trump le la impose mai mga olo senga destroy lo la lang le economy la lang kasi el mga senga destroy le economy la lang release the virus nga ka ngofila ko release the virus secretly ai ku I meri mo pe af ngani mo fa le mit nga senga ya ai mai ka oi o fa le mit nga senga o pe ku loa o kai fa ma me mga nga so fu ma senga o fie se la ka sanga o ka ma fa o ya nga ai le ka ngofi ku ai le virus fa mai ma fu mai pe ke ia le o fi ka ngai pe ma ngai me lo ngai lo senga o lai ke senga lo senga ko lu ma singa we impose le tariff a Trump lu fa dos fu ma fa senga se ai ke fa ye pa wala le memo ke fa ya fa ve se la langi nga lo ma le tariff le imposing se tariff ngolo ola destroy lo economy o la ai se because senga is confident why ai sa me confident ai senga io ang alai lo le ai senga
o lai la ko uma le food chain o lai ala ko le supply world food chain si ya me uma o le kilo me lai senga longa winga aka o ki ka mau ainga la langi pa release vai longa winga e supply uma me mai senga la ko va ai lai ive Amerika va se fu le va su pasenga food o le supply food chain sa uma mai senga me lang mai senga play lo ile ya le la ko aka I aisa we don't need le tu lima selau pidionga aisa it brings us into our needs ila ko e wai la lo kuri sa va vari fainga Trump va vai la le poko o Trump ang fai pisingisi mal fai pisingisi ele manga ang kupia kangaka manga o le lo fai America make American great again yeah and make the world a better place for people to live e ola file mo ang peacemaker is a businessman he knows very well in the umaya e ke le ma fa ko va vai la filo sai no release virus destroy va vai kango fino sai nga bribe WHO pole World World Health Organization ai sia ang wai lo sai nga maka udah ngai lo WHO wa kupule virus sai nga lo fa sui pa imo ke topa nga ile ya November Desember yang wali Februari maki wa ia di mama singa kanunga ngai lo WHO ola wa le virus sai nga ai sa ngu wa o maki do fa ko official WHO ile lalo langi officially announced ile lalo langi wa ya ile virus ile lalo langi wa va ailan maka ukia ngatit nga private senga wa va ailan maka ukia influence mo impact senga lalo langi o lala nengku mga o senga le lima masinga le o kit no pa November December Januari Februari maki sei deliver sei release ya lalo langi ya kangaka wa fit le virus ia release ang ol takin nga singa lima masinga dia sa private singa WHO awang ifa leo sa mo kupo I release yang kanga kaya travel iso sa bang lalangi mau carry aku le virus ai sa nga mas lo mang angal takin singa destroy lo economy lalang ai sa bi singa confident lai mo food change ala ko lai umami go singa lo nga winga alu ya aku pule fa Africa lalangi ko sa maka mau ay nga lalangi singa wow singa le control mal food supply lalangi ivas varis nga ivas pasing lalaman ko po release lo lima masinga afa kwa official WHO ia release ile virus ile lalangi fai mai wa ia ile virus lalang ol makaukia la ko close for ia podas umalalangi maka hofi uma ia fai malang nga vale ai no ko already spread le virus lalang wan makaukia pule makaukia wa vela retaliation asinga nga fai nga atro ngali ay lo mas imposition mal sa impose ay fa aw yang wali lo nga say le criminal le face o le tariff le lima sila pidong maka dia lima sila pidong dua sila pidong le face al second face la le fa kan me ko sila pidong ba ko sing ya yang wali ay la walo sing la wo release le la fa afia la kanga wa mga fa kala fa la ko plan ni kini fa la kanga awa kwa feo la e o la ya kwa feo kia ya ay le si ko fa mai sing ya fa fe ke le population ya wala no ko ya saingi le face nga la krimi ya yang wali lua filosofo ya maki lo official lo lang ya wala lo mas ko sa la pidio nga ko fa la ko male wo sa la pidio nga fa mo si ka ko kan nga ila sa i ne makaukia ya ole o sa ko nga ole la lang male afia nga ya masaya awa ki do ko ki lo ngisi la ki do pepe ole virus nga lewa ka wangi fa may o fa kamala poliki mali virus of ay lo nga ti liquid release the virus sa ay siya si sue por siya sin e retaliate ile tariff le la sa nga ko sanglitio le face dua sila pilong e chat i kolo umma asanga ile ya yang man lo fidus fu ya me vo lang nga o lo le pa lokal nga ko lalos kang usko nga tro ya sa ku malo si may ko sa nga peki ya tem ko lasi tem ko ya mga oya ku may si nga ya chopay ni ya tango paanga sa nga ka mga kuplan ka nga me ku kongol ka nga ay siya ya la ka ko sila ya la mo mga Amerika ka fo la o papa aum ya Amerika yang ako kisi umba ko nga nga pa ay masemia ya kalau siya ko may kulay mo Trump nga fa de le podas nga le va o con Mexico ya va o me pu ya isa mo ya
ile ia se mama ngina lang ile fo se kai kai fa pesa ako ko ai au kanga nge fua ia drama mai si place kingi I vas fulu di mapasenge o drama o skanga kali lei il kama fa develop Amerika develop mamele di Amerika ya sa va ia samo sa si sila ya samo o ile kama fa ku umi ngai la ko kanga akia yang au ya mo nga ainga fa lilo lilo ngisi ku pe ka ku sa mo yai ya ile fa mo ngia ai lu ngalo kala ni me pe nga yai Wai kau dola ma kau bari mai siaka o suka ingale o senga. Ia kai kong o le vai aso fo o yo le so kofi. Ia o la ko fa wa ko le kakolai. Ai la kako ku dola ile al bako senga. Fa so songo lo ko lang. E nem ka ki fo senga. It's like a trap. Ki donga ke kanga wala ko si fi ka ko chopping nga ile so kofi. O le one belt, one road. Wa oleh kilo sih dia PK oleh PRI oleh Belt Road Initiative iya kau fonga oleh fusi pak we kasih fusi ya o lunga lawe ile iya malalo sabi o me umanga le fai senga o ngala kau ke pak ye lo nga ya ka ko samo las coffee vai so fo o il vai so ngai lo fo le iya ko kasih dia so vai iya ko mai so kai so ko mai iya o lo le so coffee ka fa pe ke fia pe yang o fa yak la makanga mo manga o ka kili kal mo sa o le palok ye la ko fa fo ngai ngal ko kili fo ngisi fo yo ngai ka ko kanga ro la ngai I ngai le aso mo le aso o la ya o le me repeat mai le ya ma repeat ya na ai o kanga manga ka kai ka ko o si ka ko ye o ka ko le la va fo kal ngol palok ka mai le le sap ka mai le HRPP ka mai ya le fast si kako kako ama kami kalkal ngo mai fa manga ya mai kalkal ngo mai do kako ngo pa lo na mga kuafo adu kako pokala me ako fa along no fa yak o HRPP au ko ki kai fa yak po ya ole sa au ko ki kai au fa yak fa ole fast au ko ki kai ai sia ngor kako feeling sa lo ko mai mau pa fa pe ko e kisi mangu fa ngo e kisi fast o e kisi le sap o e kisi fo ile HRPP pe e kisi fo I si fa ai fa ngaka o la wa fili nga sa oloko o wa ve pa no ko me wo fe kai isi aka fa ya ko o le HRPP au wala la mo nga mo nge wo fa ya fo ba ai lo ka ma di anga fa ye ki fi ke de manga fa ya ko isi ya o fo ke fa wo fa manga fa ku si mai sa ko min ke le fi ya o ke pepelo o ke kai lo po kalame ya pula o ai ka ko nga le fa lo o ka nga ka o le li I'm telling you o ka nga ka o le li que lo hago pues cucilar o que le pole pagarme pe coming kami o que fia o que le mining because o que do ele afia lo kingo ava lo que do afa ya fiole le lo roto mo lo la mi fa que kai vo e fa nga kan ku se le fa que fa o que mama ta que ya o que ka lo scale uso que ya ai hardware ko po kala mi fa ai o fa pe o fast po ora o ko que fe kai o la wa fifi nga sa loko o la fifi nga sa loko ai ya manga kua awangi avia palo ka me ka ke fi ai nga ai o ka ko ore kingo kasi o le uso kasi nga ese ka ko ai nga but a nga kala nga forsa mo e kasi ka ko e kasi ya ka ko e awa e fa va fo ai nga io o fo io ke do ma ko ai nga HRPPs e fastis e sa e adu ka ka me fa ai sa isio choice o la fifi nga sa loko e mo e kasi ka ko men fanga mai ku ro nga e kasi ka ko ai o lo fit nga nga yo me sa lo ko fa al mele fa long ku ka fai ka ku la fa me sila ka mai no sila ka ma po sila ke ngo le po kala me o yo le HRPP po el fast ever le fa nga o su e mo mai e profile ngi ka ka makala o me nga ese ele o es nga ka le ala me ka kinga nga fu nga pa fa pe e fai taulo ku spa ia matatalo so mo ka ko bis nga fai taulo tu spa ia matatalo ya so ma ona tu putu puaila yo ai ele le fu le ba fu fai fu singa koma ia ai ka ko ke lo ka ke fa agua la su ava pe ke fi ni po kala ia nga de la ka ko ku dunga mo ka po kala mi ka ko dunga ka ko ka va nga du ka po kala mi vas fu si ka ko va ai la po ia ku le la ve ko ile ka upula kasih fusi kasih awala yang kang fa ka ko ngale one belt one road ia le wala ve kong sa mo na sa nga ka ko la le we ko ngo
wala ve fusinga no nga ala ka nga fa ka mau lo kong lo ka ko fusinga lo ngo fusi pa nga fu ka mi no nga winga o fu ka fu sa ka ko fusi pa nga pe a ka ko fa ka mala ayo ya kan kong ya wa sa fu le vai vai ya kan kong wa ya fa fi kai kele ngana ya ngo fa ka mukanga or kai mo ngi sa o fin fili po ki ala ku dunga e fa ya reaction se manga ai ngo ngi ke fa pa ki u pe soka o ni sinua I ya po afo ya fe ngo fa ka ki de po pole ale ole nga ka inga ya o soka ko sao ya mangvau o le aso finga ngalo iai o le aso ka ofi o le ang ka ko mang kunga ka ko ka fai kongi aso ka ko ka fai sao ia wala va se yo ka ko malo o sa le ka ko ya ngasi malo ia ke so foi ya ngasi malo ka mo fa ma fa kiri ka ko ai le ka ko sao I paroka e lo ainga ole bunya nga fa mkalanga nga fa mo fa mkalanga ngi e fa ngo fie nga ko ngi ai lo finga ngalo mo lo ma fa fa po ala fi nga ka kan ma senga le wai ku sa mo nga fo la ke fidel po fie van fa fa e ku ye lo ki sa ka ko wo sa ili na mo tono ka ko wo e fa ila mo ko se au va ia ma se van fa fa e kai ka ia sa mo inga ia sa maudi lo ka ko sa ya nga uma van fa fa ye di fa piang ko fu ma sao van o we fo yo o fai ma kai yo ka ko mo o pa o me ko pu ya a fa me kala ko lo ma ko ya nga fo me ko pu e ko fo ko ye ka ya nga fo me lo ko pu si ka ko va ai sa mo ka ko fa van ka ko va ai ya ai ka sia pe o le ku pe o le nga ko ku a ngi yaso o fa nganga ngi po kala me ka pa ku lier ka lo nga ka pa ku lier ka lo nga ka ko ka pa ile tua nga ole tua ye ila me tonu nga ole tua ka ko ke kapai kanyo ka ko mafkianga makanyo ka ko fafika uri o mayo yang ka ko yo ngilai kula ya ole afa mai ka ko kala me mai lo ni tanga ta fa va ya mi se foi lo ko pa ia mo ko mamalu fa kai bo mai masani fa kai alf ma fu ka mai fa kai fa kasimai ingo fa pia lo nga yin kanga ka wal kai mo mo le ko ala ko no ya ai ai se ale sala po se kala wala vale lo ko fa fonga anga ya pe mo fa ya ko poko ka kai ai se le kuyama poko fa ka kai ale a ko ai di wolo nga va iyo ole ase posasi ase fa makalanga foi ngo nga wa e kini ba ku ya le meset ne mo ka ko ya ya malu ave fale ko finga fa ma ngalo la ko wa nga kai ma fa mai fa manguia le ri ko fa va lo fidima fa manguia fo ya ko ole la sa ngi malu nga po ya fa se miki mari fa se malu nga mangkua ka ko sa mo mangkua sa ka lo ai kini moe ya man tua foi sa ka lo ya ya le ka ya asia fa kalo le e puro so fu ma so ka ko gola ya la ka ko I moenga ka ko kiri lo pi ka ko ya na amerika ya ka ko alfa me fo ka ya no vo lunga fa ka kalo pe ko du fa ka ile tua wa ulia menia so fo su ya mai avel mal lo se la ya o fa lunga nga le lo fo le tua fa lunga fo nga o le nga le tua mai ya ka ngai ya o le ti ala po daily life ya nga ko fi sila ngai ya o o le youtube nga ya fa pe ki lo fo ile ipokan ya inga ya fa subscribe aku ya pe share ku fo ya nei tu la fiafi ka ko fi lo I mas ile ikula e ongo ile so coffee asa ngai ile lo fa malanga le le tua fa mong ye kele le kua ma ye fa pe nga yai lo nga le lei o yo mo ma yo kingo o yo ma fakia ai mi se fo yo ma yo ma fa fa nga ole tua ka ko kisul fa ye yo ka ko kan kongo lo fio le tua yo ka ko loko e ye ile fa ma nga ye ile nga le le tua ye ile lo fo le tua yo ka ko ai nga uma ma wo ma pa anga uma e fa pe nga le tua ya ke ko uma lava ya ani kula ya la ka ku fa ya to fa so ifua ma mi kele ya fu fa nga ya fi ongo yesu amen kai lava